Selamat atas suksesnya Gede Wadul Channel. Semoga Gede Wadul selalu memberikan konten yang menghibur dan selalu memberi motivasi bagi pemirsa channel Gede Wadul. Jujur aing suka pisan ka konten Gede Wadul. Muah 2000 setengah kilo kali. WK. Pokona tong berhenti ngawadul. Buat Gede Wadul. Omat ka Gede Wadul ulah sombong. Mun geus menak katenaran jeung kasuksesan. Kudu selalu rendah hati. Ouki, Jim, Rudy, Atem. Pokona aing love gede ka Gede Wadul. Ulah poho. Subscribe, like, share, komen. Dan lalajoannya. Satu lagi untuk yang lalajo. Mudah-mudahan. Sing tereh umroh. Alias. Naik haji. Nuhun Jim. Ti urang. Pamajikan Terena. Si Google. Kayak ini orang jajan seblak. Seblak di mana? Sodong cina aya nuker viral ngaranna teh seblak Ibn Abbas. Mana tuh? Buset wani diriungkeun aing mun teu ngeunah ka ajeun aing nu mayar. Bener aing keur lapar hayang lada-lada. Di Sodong siapa tuh jalanna? Sodong mah apal. Ya Sodong mah apa? Di sini mau motor. Boleh. Ayo. Oke sip. Tong lila. Mana milu moal? Cek euy. Moal, tong milu. Munah aing mana keliayaan seblak. Ya bakalan lewat ke mana? Aduh. Oke si ibu ieu aya di Gede Wadul. Kan Mana, itu terus, kemana? kan itu terus. Tuh kan itu tuh. Hello, di sebelah Ibn Abbas. Tuh. Seblak naon ieu? Seblak apa? Ieu. Sebelah Ibn Abbas. Ibuna Abbas gengs inu aya di Sodong. Sodong. Sodong naon? Sodong mah yang Sodong Patok Besi. Sodong patok besi. Pokona mang ke mun ngaliwat Sodong patok besi ke maneh yang anu ngaranna seblak Abbas. Pokona rasana mah bisa diadukeun. Ini mah wewe wae. Kurang. Hah. Naon? Walah. Ulah Ke dalam. Ayo masuk ke dalam. Jadi orang ikutin orang grebek. Sayuran. Aing erakeun eta mah. Kita ngiring-ngiring vlognya. Pios, enggak apa-apa ya. Iya. Sudah. Jadi keparengan di dia aya nuker ieu aya pelanggan nongkrong. Naon kieu teh? Keur meuli seblak. Oke, Mang. Itu yang asup. Jadi pada dasarnya orang di dia keur cari sesuatu anu beda yang seblak-seblak sejen. Nanti pokoknya mah ada anu spesial pisan. Project nu garelis kurang tanya-tanya lagi. Menang. Kurang grogi. Pagi we. Selamat pagi aja. Jalan orang. Halo, dengan pakai siapa ini? Ulah ditodong teh ngerakeun batur. Iya. Jadi aduh jeduk we urang grogi. Jadi aslina di dia lagi nyambangin si teteh kita ngerusuh lah, kita grebek heula. Si teteh anu pakai hijab. Selamat sore teteh semuanya. Sore. Ini lembutnya suaranya John. Jadi teteh sekarang ada di vlognya Gede Wadulnya. Jadi insya Allah nanti bakal ditayangin di Gede Wadul, nggak apa-apa kan? Tenang naonnya? Di Gede Wadul kan? Teteh tenang mau di Wadulan dah. Ini namanya seblak apa ya, Pak? Ini namanya seblak Seblak sebluk. tulang Oh, ceket pakai makaroni. Iya, si teteh iya terseri we. Ini nggak si teteh iya lah. Kita jakong lagi. Teh. Teteh geus beak berhasil kita tulangna teh. Hebat ya. Rasana pokoknya mantep cenah bisa diadukeun. Nih.
Si piscok lumer. Wow. Dan kayak mudah-mudahan ntar nggak apa-apa ya kita posting ya teh ya. Jadi buat di Gede Wadul mungkin nanti ntar bisa di searching di Gede Wadul ada. Kalau tetenya diizinin buat di posting kita postingnya hari ini ya. Kamera ngomong. Serius, ah? Biasa tuh Menang lah. Mana nanti ngawap geng serakeun. Geusnya abi atur nuhun nya teh ka waktuna mudah-mudahan hari ini teh wareg. Agung rezekina gitu ya. Cepat umroh Pokoknya mudah-mudahan si teteh tahun payun bulan payun bisa ke tanah suci setelah masuk ke Gede Wadulnya. Oke, assalamualaikum. Bener ya teh. Mumpung awal si Rudi. Iya, gengs. Kok aing arek di prank. Nah, mantap. Tapi sangan-angan ayu uyah asin, geng. Pokoknya si Rudi ku aing di prank ku aya nama. Asli uyah. Mana amun diinum pasti lekeh. Gede berhasil. Asin. Mantap. Nanya. Seger ya. Tadi gimana rasanya? Asin banget, sumpah. Jahil ente mah. Pegawaian saya kan? Maneh? Tuh, jeung Mang Jom. Mantap. Gurih. Emang es naon? Hah? Es naon? Es rasa nahan, masako eta mah. Duh, parah. Parah. Aing awas ku aing sia Kang Jom, ku aing baras. Pokona mah liatin ah. Es aing kuat di uyahan anjir. Gengs, pokoknya tadi orang tas ngegerebek sebelah. Aya awewe tilu garulis ya siga saya siga penyanyi tak si Lesti mana apal teh. Ini egois. Heeh nu ku lepas. Pokoknya mah tadi orang kenaon mau kecap. Mau kecap. Bukan hati nyawan, ku yang banjut weh. Guysnya pokoknya mana ke mampir ka dieu ka sebelah nu aya di Sodong pokoknya mah mantep banget. Urang ge nepetin ka nyopet. Nyopet kecap ngeunah kecapna.